mnogo više tih nekakvih komponenti. Ja se uvijek trudim i u drugim svojim romanima da kroz govor karakteriziram likove, jer to bude čitatelju zabavno, s druge strane bude i manje zamorno, da ne moraš opisivati ko je to rekao, nego čim vidiš kako je izgovoreno, odmah znaš ko je, dok se pišu, dakle, dijalozi. Što se njemačkog tiče, ja imam veliku sreću što sam jako dobar prijatelj sa Alitom Bremer, koja je to prevela i namučila se, naravno, kao i svaki moj prevoditelj, ko pas, ali je to izvela na vrhunski način, vidim po reakcijama publike da su svi ti dijalekti prevedeni potpuno, kako bih rekao, potpuno rimovano sa mojim originalom i evo danas je izišla prva kritika njemačkog izdanja te knjige i najveći dio kritike odnosi se upravo na kvalitetu prijevoda. Tako da, jer kritičar je shvatio da je to jako teško prevesti, ali isto tako shvatio da je to prevedeno vrhunski. To je, dakle, sad u Njemačkoj, ja više nisam jedini autor, Alida Bremer i ja smo koautori te knjige. To nije rekord, nego u zadnje vrijeme, zadnjih godina, nakon što je gospođa Rowling objavila da je dobila za prvoga Harry Pottera nekih 80 i nešto odbijenica, onda su svi pisci počeli svuda hvaliti se time koliko su puta oni odbijeni. Pa to je postalo neki vid. Da, to je već neki rating. Ko prvi uhvati 100, taj će dobiti Nobela. Ja sam za njemačko izdanje imao 23 odbijenice, dakle ja sam ipak još mlad i gotovo pa početnik, ali stići ću ja njih vjerujem. To je izdavačka kuća Dietrich Verlag iz Berlina. Oni su, recimo, srednja veličina izdavača po broju knjiga, po kapitalu, po svemu. Međutim, ono što je najbitnije meni u svemu tome je da oni brinu o takozvanoj postprodukciji knjige. Dakle, ne zadovolje se time da dobiju neke pare od, ne znam, ministarstva ili od Europe ili od ne znam koga, pa objave knjigu pa gotovo doviđenja, nego je oni doista žele i prodati. I šalju je recenzentima, kritičarima, šalju na konkurse za, ne znam, nagrade, organiziraju nastupe autora i sve to, tako da brinu o tome i ja sam puno zadovoljniji time. Pa, ja bih vrlo rado došao u Skopje, naravno. Imam tamo prijatelje i uvijek se dobro družim. Ali možda ipak bolje pričekati da napišem još jedan roman ili da iziđe prevod mojeg trećeg romana koji nije još preveden na makedonski, jer mi je preveden i Osmi povjerenik i Hotel Grand, ostaje još samo ovaj pričajni o njoj. Dakle, ili ako se on prevede, ili kad ja napišem nešto novo, a to bi trebalo biti u sljedećih godinu dana, ja ću sigurno doći opet u Skopje i uživati kao svaki put, ako ne i više.